Ibintu birahindutse, ibintu birakomeye cyane ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru atugeraho akomeye cyane yemeza neza ko ingabo za P5 bivugwa neza ko ari ingabo za Kayumba Nyamwasa ndetse azifatikanyije n'umuhungu wahoze ari perezida w'igihugu cy'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Uyu nta wundi ni Jaraki Habyarimana cyangwa se Jarike Habyarimana. Ingabo zabo zitwa P5 ndetse n'ingabo z'abarundi tutibagiwe na FDLR. Makuru atugeraho aremeza neza ko zongeye gucucumwa mu buryo bukomeye cyane. Izi zishwe na Twirwaneho nk'uko amakuru abivuga. Izi ngabo za Twirwaneho MRDP zifite imbaraga zidasanzwe, benshi bibazaho zakuye ibi bikoresho karabutaka. Bamwe batesema 23 mbere yo kuva muri ibice y'abasigiye izi ntwaro. Ese iri kubafasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi? Ibi biragaragaza neza ko izi ngabo za Twirwaneho amazi atakiriye yandi kitakimera gutega amajosi nk'uko zigenda zibivuga. Amakuru aremeza neza ko cyari igitero gikomeye cyane cy'izi ngabo. Bivugwa neza ko zemerewe na Kisekedi ko nibamara kwimura abanyamurenge muri ibice bamaze kuhashira azahaba bakashinga ibirindiro bikomeye cyane by'ingabo za P5 ndetse z'umuhungu wa Habyarimana Jarike Habyarimana ndetse ngo na Kayumba Nyamwasa n'abandi bashaka kurwanya leta y'u Rwanda, maze ngo akaba ariho bazagira barracks ndetse ibirindiro bikomeye cyane ndetse na training wing z'iki gisirikare cyabo. Ariko bisa naho bikigoye kuko kuvamo 23 kimara kuva muri ibi bice aba basirikare bahise bumva neza ko ibintu byoroshye. 23 yagiye igaragara irwana ku banyamurenge ndetse bacungira umutekano, igafasha bya hafi izi ngabo za MRDP Twirwaneho z'abanyamurenge. 23 kimara kuva mu bice bya Kabunambo, Sange, Ruvunge, ibice bitandukanye nka Remera ndetse n'ibice nka Bijombo. Aha hose benshi bumvaga neza ko ubuzima bw'izi ngabo burangiye ndetse n'abaturage b'imurenge bagiye guhita bahura n'ibibazo bikomeye cyane nk'uko byagaragaraga. Kandi koko natwe niko twabibonaga, ariko bisa nk'aho Amadubu yongeye gukora ibidasanzwe. Benshi bari bazi neza ko Amadubu akomeje kugenda aterwa inkunga n'intare. Ubwo nimvuga intare ni 23 naho Amadubu n'izi ngabo za Twirwaneho ariko zikoze igitangaza kidasanzwe, aho benshi batangiye gushidikanya bavuga neza ko ibi bikoresho n'imbaraga bari gukoresha bisa nk'aho 23 kibarimo. Abandi bakavuga bati 23 hari ibikoresho bimwe na bimwe yabasigiye bitewe nuko yari maze iminsi yambura ingabo z'abarundi ntwaro. Ibi kaba ari byo biri gutuma izi ngabo zifite imbaraga zidasanzwe. Amadubu abashije guhagarika yica ku buryo bukomeye cyane abasoda b'u Burundi ndetse na FDLR ndetse n'igisirikare cya FARDC mu bitero bikomeye cyane. Bari baje bafite confidence nyinshi cyane bumva neza ko bagiye kwitambukira bakubura, ariko ibyo bahuye nabyo nagahuma munwa. Ni inkuru zigaragaza neza ko abasirikare b'igisirikare cya Twirwaneho bakoze akazi gakomeye cyane mu guhangana n'izi ngabo zari zagabye igitero ku birindiro byabo, ndetse byasaga naho biteze ko biri buborohere ndetse bagahita badivansinga bamanuka mu mihana igiye itandukanye ituyemo abaturage, dore ko hari ibice abaturage bamaze kwimukamo, ariko hari n'ibindi bice binini cyane bituwe n'abaturage. Nk'uko bigenda bigaragara, hari abaturage benshi cyane bimutse mu bice bya Puezero hafi n'iminara. Aba bose bagiye bameneshwa kubera amadrone, ariko kandi hari abandi batuye mu bice nubwo bivugwa neza ko inzara ikomeje kubica bitewe n'izamuka ry'ibiciro, kuko hari amabariyeri akomeye cyane yasizwe mu bice bajyaga guhahiramo, aho basa n'abamaze gukomanyirizwa basizwe mu kato. Ubu tuvugana bivugwa neza ko ikiro cy'isukari cyamaze kugera ku madolari 40 n'amafaranga menshi cyane arenga 65,000 by'amanyarwanda, cyangwa se ukaza no gushyira mu makongomani ukareba uko bimeze. Ibintu rero birakomeye cyane. Aha rero niho Amadubu yongeye kwigaragariza, yerekana neza ko ibyo basize babwiwe na General Michel Ruhunda Makanika, uyu kandi akaza kugenda agaragaza neza ko ariwe wasize spirit cyangwa se imyumvire ndetse ikomeye cyane muri iki gisirikare, aho yasize babwiye neza ko batazemera gutemwa amajosi ndetse bazirwanaho nk'uko banise Twirwaneho. Aba basirikare rero bakoze igikorwa gikomeye cyane cyo kwica abasirikare b'abarundi. Twirwaneho yongeye kugaragaza neza ko ifite imbaraga zidasanzwe kurusha uko benshi babitekerezaga, dore ko benshi bibwiraga neza ko ikorera mu kuboko kwa 23 ngo ariyo igiha imbaraga, ariko Amadubu yongeye kugaragaza neza ko nta mikino afite na mikeya. Amadubu kandi yongeye kugaragara asa naho yadivansinga kubita izi ngabo. Ibyo benshi cyane bavuga neza ko izi ngabo impamvu nyinshi zirimo izo kuba zazanye confidence ariho zavuye zikubitwa, ndetse bivugwa neza ko zamaze
gutatana ndetse zagize ubwoba budasanzwe nyuma yo gutungurwa, dore ko benshi batangiye kuvuga neza ko mu 23 yajijishije ikayobya malari, nyamara ikaza kuba yibereye hamwe n'aya madubu ya twirwaneho bizwi neza ko yo atigeze afatirwa ibihano cyangwa se ngo ashyirweho igitutu nk'uko byagaragaye. mu 23 ifata umwanzuro wo kurekura ibi bice kugira ngo ibiganiro by'amahoro bikomeze gushyirwa mu bikorwa. Amadubu yo ntawe uyashyira mu majwi kuko birazwi neza ko ari abaturage bamaze igihe kinini cyane, imyaka ibihumbi n'ibihumbi mwabira bice, bisa nkaho rero ari bo bakomeza kugenda birwanaho. Benshi batangiye guca amarenga ko 23 ngo iri gukorana nabo bya hafi, ariko nta gihamya bafite. Byagaragaye neza ko amadubu afite icyo arwanira ndetse yakomeje kugenda agishyiramo imbaraga. N'abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiye bagaragara birukanka amasigamana Barundi sinakubwira. Gusa nanone FDLR yongeye kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba, bavuga ko yashize, basa naho baba bashinyagura, ariko nawe yahuye n'uruva gusenya. Amadubu yongeye kugaragaza neza ko ari amadubu koko akubita atababariye. Ibice byegereye Puezero bisa nkaho amadubu yongeye kwirukanamo izi ngabo mu birindiro nk'uko bigaragara. Umuriro udasanzwe basheringa birukanka. Aba basore b'abanyamurenge bongeye kugaragaza neza ko atari abo gusirimba gusa, bongeye kugaragaza neza ko ari abafite imbaraga zikomeye cyane zo kurwana kuri gakondo yabo ndetse bakarwana ku miryango yabo. Ibi kandi byongeye kuzamurira icyizere aba basore nyuma y'uko bamaze kubona neza ko nabo babikora mu gihe 23 nta bufasha cyangwa se itabari hafi. Ibi kandi bikaza kongera kubaha confidence zikomeye cyane. Benshi bemeza neza ko kugira ngo izi ngabo za leta ya Kongo zongere kumenera muri izi ngabo za twirwaneho biza kugorana cyane. Ibyo benshi bavuga neza ko ubu amadubu yamaze kurya karungu bitandukanye na mbere, aho bisa nkaho bari bazi ko 23 bibagoriza kuba kubibakorera, ariko bakaba bamaze gufata initiative yo kubikora byose kuko babona ko nta yindi choice hari. Amahitamo namwe no kwirwanaho kandi ntibazemera gutega amajosi. Ibi nibyo biri kugaragarira mu rugamba rukomeye cyane rukomeje kubera muri ibi bice basanzwe bakontorora. N'amakuru agaragaza neza ko uyu munsi utagenze neza kuri perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fachibeto. Uyu mugabo kandi yakomeje gushyirwaho igitutu gikomeye cyane nyuma y'amasaha hafi 2 aganira namwe mu bashinzwe ubusugire bw'ibihugu ndetse no kubahiriza imipaka ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri rusange ku kijyanye no kuba abaturage ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakongera kubaho, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo bakomeje kugenda bicwa umusubirizo. Ahangaha hakaza kwemezwa icyitwa barikanizasiyo, uburyo bwo gucamo igihugu inshuro ebyiri kugira ngo abahatuye babashe kubona amahoro. Ibi kandi ni ibintu byemewe, byanakozwe mu bihugu bitandukanye, si no muri Afurika gusa, aho igihugu gifite ibibazo bikomeye cyane bitandukanye, yaba intambara n'ibindi, gishobora gucibwamo bitewe n'uko kingana, maze igice kimwe kikagira ubutaka bwacyo maze n'ikindi kikagira ubutaka, maze bikaba ibihugu bibiri byigenga. Ku butaka bwa Kongo hakomeje kuvugwa iyitwa Kivu Republic ya 23 kugeza kuri ubu ngubu ikazaba leta yigenga, nyuma y'uko amahanga yakomeje kugenda anyuza amaso mu birego amadosiye yagiye atangwa na AFC 23, imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'imiryango ishinzwe amahoro ku isi. Aba rero bakomeje kugenda bakora ikimeze nka investigation begeranya ibimenyetso, kumbi haje kumenyekana ukuri ko Tshisekedi ari we nyirabayazana w'ibibazo bikomeye cyane, ndetse yanje kumvikana na AFC 23 alias Vremve Congo, ndetse aza kugenda akomeza kuzenguruka isi n'amahanga yose muri rusange, akomeza kugenda babwira neza ko ngo igihugu cye gikomeje kugenda giterwa n'umutwe w'iterabwoba yita AFC 23, ariko kandi hakaza gukorwa iperereza hagasangwa ibyaha byinshi by'intambara ndetse no kwica abaturage byarakozwe n'igisirikare cye mu bihe bitandukanye, kugeza na n'ubu bagitera iminembwe n'ibindi bice bitandukanye birimo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bifashishije drone z'intambara ndetse n'ibindi bitero. Kuri ubu rero amakuru akomeje kugenda asobanura byinshi cyane mu bijyanye n'uko Tshisekedi yakomeje guhatwa ibibazo, ananirwa kwisobanura mu kijyanye no kwidefanda kuba yagarura amahoro mu gihe 23 yaba itari muri ibi bice. Igihari ni iki? N'amakuru agaragaza neza ko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo hagombaga obushoni ebyiri zonyine, kuba 23 yakurwa mu bice byose Kabone na Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma, mu gihe haba hasanzwe ariyo nyirabayazana y'umutekano muke kuri ubutaka, cyangwa se hasangwa nyirabayazana ari Tshisekedi n'ingabo ze, hakaza gukorwa icyo kwita
cyitwa balkanization cyangwa se icyo kuba habaho leta yigenga. M23 yarabiharaniye kera ndetse yagiye bivuga ndetse bisa nkaho bikomeje kugorana, yerekana ibimenyetso by'uko ishaka kuzakuraho ubutegetsi bwa Tshisekedi. Kuri ubu rero Tshisekedi yasabwe ko agomba kubahiriza ndetse agasinya ibikubiye muri izi mpapuro, byemezwa neza ko hasanzwe ko ari we n'ingabo ze banze kumva, ndetse M23 kandi bashinja kuba ari abanyamahanga babateye. Haje gusangwa nibura 99% ari abaturage bo ku butaka bwa Kongo banahavukiye. Ibi rero bigashyira Tshisekedi mu bibazo bikomeye cyane byo kuba agomba kumva ibyo ategetswe cyangwa se yabyanga akaba yafatirwa ibihano bikomeye cyane. Kugeza kuri ubu ngubu rero harasobanurwa ikimeze nk'igitutu gikomeye cyane Tshisekedi asabwa gusinya, kandi agasobanurwa byinshi cyane mu bijyanye n'ibyo agomba gusinyira. Ni ibintu byumvikana, ngira ngo mbanje kubasobanurira logique ikomeye cyane iri muri iki kibazo, ndetse gikomeje kugenda giteza ibibazo bikomeye cyane. Nubwo M23 yasabwe kubirekuye ibice yafashe mu gihe harimo ibiganiro by'amahoro bya Washington, ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yageragezaga kunga Tshisekedi na M23, nyamara bikaza kugaragara neza ko M23 ibyo yasabwe yabishyize mu ngiro nibura 90%, uretse ko nayo hari ibyo itubahirije bitewe na Tshisekedi. Ariko bikagaragara ko Tshisekedi we ibyo yasabwe ndetse byasinyiwe mu masezerano ya Washington, uretse kuba yarahitabiriye agasinya, nta na kimwe yigeze agerageza no kugaragaza umuhate wo kugikora. Ibi rero nibyo byagiye bigaragaza neza ko perezida w'igihugu cya Kongo akomeje kugenda ashyirwaho igitutu gikomeye cyane. Ibi rero birakomeza kugenda bisobanurwa n'iyi nama ikomeye cyane, aho Tshisekedi yasabwe gusinya ndetse akemera ibyo asabwa nk'uko nabikubwiye. Kivu yigenga, Kivu Republic, ndetse ikaza kugenda ishyirirwaho imipaka, hazasurwa ndetse hazagerwa kuri tere aho M23 igabanira n'ibindi bihugu. Ubwo by'umwihariko birumvikana neza ko igihugu cya mbere ari igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyirizina, ndetse igihugu cy'u Burundi, igihugu cy'u Rwanda, ndetse n'igihugu nka Tanzania binyuze ku kiyaga cya Tanganyika. Ibi byose bikazaba biri ibituranyi by'iyi leta nshya ishobora gushingwa mu gihe gitoya, kuko Tshisekedi wagomba gusinya uko byagenda kose. Benshi barasobanura ko Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, perezida w'igihugu cya Kongo, yakomeje kugenda yerekwa ko ashyigikiwe ndetse yerekwa urukundo, kumwoherereza abasirikare n'ibindi kuri uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi, nawe bishobora kuza kugiraho ingaruka zikomeye cyane, ndetse ushobora kuza kwisanga yafatiwe ibihano. Igihugu cy'u Burundi cyohereje abasirikare ndetse kikabyemera, kikabikora amanywa nijoro, izuba riva, ndetse abaturage benshi babireba, abasirikare b'u Burundi bambuka bajya guhangana na M23. Kuri ubu rero bisa nk'aho Abarundi bagiye bivanga muri iyi ntambara y'abavandimwe, ndetse bakaza kwitwara nk'aho bari kurwanya abateye igihugu ngo kibanye, nk'uko perezida w'iki gihugu cy'u Burundi akomeza kugenda bivuga. Nyamara hagaragaye ibimenyetso byemeza neza ko perezida w'iki gihugu cy'u Burundi muri rusange nawe ashobora kuza kwisanga yatawe ibihano, kuko hagaragaye ibimenyetso byemeza neza ko ibyo yakoze nawe birenga amategeko ajyanye n'intambara. Ibi rero birakomeza kugenda bigaragaza neza ko aba bagabo bahisemo kuba inshuti bagafatikanya muri buri kimwe, bashobora kuza kwisanga bari mu kaga gakomeye cyane, nyuma y'uko hagaragaye ibimenyetso by'uko bakomeje kugenda bakora ibyaha by'intambara. N'ubu bitahagaze, kuko n'ubu tuvugana iminembwe na mikenke haracyaza amadrone, ndetse hakomeje no kumvikana ibiturika biremereye kuri uyu munsi. Ingabo za twirwanaho zikomeza kugenda zigerageza kwirwanaho no guhagarika ibi bitero, ndetse bakaza kugenda bafatikanya na M23, ariko ni ibitero bikomeye cyane binyura ku kirere no mu butaka, binyura mu kirere no mu butaka, aho ubusanga igisirikare cya leta ya Kongo gifite ndetse kinakoresha imbaraga z'umurengera muri ubu buryo. Benshi mu barwanyi b'iki gisirikare cya leta ya Kongo FARDC nabo bafatikanya muri ubu bakomeje kuba bagaba ibitero bikomeye cyane muri ibice nyine, aho ubusanga kenshi batibasira ibice birimo ingabo, ahubwo usanga bibasira ibice birimo abaturage mu mihanda itandukanye, mu masoko, amashuri, ndetse n'amakanisa n'ahandi. Ukubwira byinshi cyane ku mashira kinyoma ku rupfu rwa Generali Masunzu Pacifique. Uyu akaba umujenerali ukomeye cyane mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC, ariko kandi byamaze iminsi bivugwa neza ko uyu mugabo yaba yarishwe, ndetse benshi bagashimangira ko yiciwe mu bice M23 yari maze kurekura ejo bundi, ndetse akaza kwicwa mu buryo ariko navuga ko ari amaherere, kuko yaturikanywe na bimwe mu byasize bihatezwe nyuma y'uko
ngo yarahatembereye kugira ngo amenye uko ingabo ze zigomba kuhashira amadefense akomeye kugira ngo babe bahashyira ibirindiro bikomeye cyane nk'ibyo mu 23 yari hafite itarabasha kuharekura. Aha kandi benshi bemeza neza ko babonye uyu mugabo aturikanwa n'igisasu cyari cyatezwe muri ibi bice, aho bahise bamwirukankiriza mu modoka ndetse bakamushyiramo, aho benshi bemeza neza ko uyu mugabo yari yamaze kwitaba Imana. Abandi bati yari yamaze gukomereka. Uyu mugabo yahise ajyanwa mu bitaro byihutirwa hariya mu mujyi wa Uvira. Ibi kandi nabyo byagiye bivugwa, ariko bamwe bakavuga neza ko mu by'ukuri atari uko byagenze, kuko uwapfuye atari we, ndetse w'icyo gisasu cyaturikanye ari umwe mu bandi basirikare bakomeye cyane bari kumwe nawe ahubwo muri ibi bice. Ibyo byaravuzwe, ndakubwira ukuri kwabyo ndetse ndakubwira n'impamvu byavuzwe. Hari n'abavuze inkuru zemeza neza ko uyu General Masunzu Pacifique uyuvuka mu Banyamurenge, ariko akaba umwe mu basinyiye kubamara akabatsembatsemba inshuti magara ndetse intumwa, navuga ko ari ya Kisekedi mu kurimbura ubu bwoko, dore ko ari nayo mpamvu ngo yamwohereje mu iki gice cya Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko hafi naho baherereye. Bamwe bemeza neza ko operasiyo ikomeye cyane ya M23 yamutwaye, ndetse ko ubu ari mu maboko ya M23, ariko utamenya ibirindiro aherereyemo naho yajyanywe, kuko M23 ifite ibice binini cyane, ndetse ahafatwa nka Hedikota Igoma benshi bakomeza kuvuga neza ko ariho yajyanywe, hariya za Kakatindo ahasanzwe hari ibigo bya gisirikare bya M23 bikomeye cyane. Bamwe bati ari Bukavu mu madefense ya M23. Ibi nabyo byaravuzwe. Abose bavugaga ku kijyanye n'urupfu cyangwa se ifatwa rya General Masunzu Pacifique w'igisirikare cya leta ya Kongo. Uribaza ngo byagenze bite? Ubundi ukuri kwa nyako nukuhe? Amakuru atugeraho nonaha aremeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo nacyo ubwacyo kitazi aho General Masunzu Pacifique yaba aherereye kugeza kuri ubu ngubu. N'amakuru aturuka mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo yamaze kujya hanze ubwo baganiraga babazanya ibijyanye n'umujenerali wabo, ndetse benshi bemeza neza ko ari umwe mu bafite imbaraga zikomeye cyane bagiye bagerageza gufata ibyemezo ariko nyine by'ubwicanyi. Aha rero bikaza kugaragara neza ko ikigaragaramo 23 muri operasiyo yo kumushimuta habayemo ibintu bikomeye cyane, uko byemejwe neza ko bishobora kuba byarakozwe mu ibanga rikomeye cyane, kandi ngo nta masasu yavuze. Bivuga neza ko uyu mugabo ashobora kuba yaragambaniwe n'umwe muri maneko za M23 ariko w'umugore. Bivugwa neza ko bari kumwe kuri hoteli hariya mu mujyi wa Uvira. Bikemezwa neza ko maneko ya M23 ikorera mu mujyi wa Uvira ndetse ihamaze igihe kinini cyane yagiriwe amahirwe iza kugera ku ntego zo kuba yahura n'uyu mugabo. Gira ngo murabizi, byemejwe neza na bamwe bakomeje kugenda bivuga neza ko uyu mugabo yagaragaye inshuro irenze imwe ari kumwe n'uyu mugore hariya mu mujyi wa Uvira, ndetse kuri hoteli imwe tudashaka gutangaza amazina uko byagiye bisobanurwa. Bikavugwa neza ko uyu mugore kandi yasaga n'uwamaze gucyurwa cyangwa se yaraharitswe n'uyu General Masunzu Pacifique, ariko ntabwo byigeze bimenyekana mu gisirikare cya leta ya Kongo ko yashobora kuba ari maneko ikomeye cyane ndetse akorana byafi na M23 n'umwe mu bagore, kandi ngo bivugwa neza ko bari bafite akabyiniro gakomeye cyane hariya mu mujyi wa Uvira. Uyu kandi akaba ngo n'umujejeta faranga uko bivugwa. Rero amakuru yemeza neza ko uyu ari we wagize uruhare rukomeye cyane mu inyuruzwa cyangwa se mu iburirwa irengero rya General Masunzu Pacifique kugeza kuri ubu ngubu. Benshi bakomeje guterwa ikibazo gikomeye cyane naho uyu mugabo yaba ari. Ese ni M23 imufite? Ese yaba yarajyanywe hehe mu by'ukuri ku buryo abasirikare bamwe na bamwe mu bamurinda batigeze bamenya ukuri, dore ko nabo bavuga neza ko uyu mugabo baherutse ababwira ko agiye kuryama ndetse atari wenyine, nakubwiye uwo bari kumwe, ariko bikaba byamaze kugenda bimenyekana neza ko yari kumwe n'uyu mugore. Ntibamenye uko baje gusohoka, gusa byemezwa neza ko imodoka yasohotse muri iki gipangu cy'iyi hoteli cyangwa se yaturutse kuri hoteli. Bamwe bakagira ngo n'uyu mugore wari usanzwe uza kumuraza usohotse, bamwe bakemeza neza ko bashobora kuba barasohokanye bavuga ko ashobora kuba ari operasiyo yari yapanzwe. Mbese ntibirasobanuka cyane, gusa icyo akabaye umenya, turakomeza gukurikirana iby'iyi operasiyo. Igihari abavuga ko ari we waturikanywe n'igisasu hariya neza hafi na Plene, ntabwo ari we ahubwo n'undi musirikare ukomeye cyane w'igisirikare cya leta ya Kongo. Abavuga neza ko ashobora kuba yarafashwe bugwate ndetse muri operasiyo bo bashobora kuba bafite ishingira, ariko nanone atari 100%,
kuko kugeza kuri ubu ngubu namwe mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo nta kuri bafite, ariko kandi bikavugwa neza ko n'uyu mugore bari kumwe nawe kugeza kuri ubu ngubu ntabwo barongera kumubona. Ibi rero bigasa nkaho ashobora kuba harakozwe operasiyo ikoranwe ubwenge natwe tutarasobanukirwa. Gusa General Masunzu Pacifique we ubu ngubu ntabwo ari mu mirimo ye, ntabwo ari mu nshingano z'igisirikare cya leta ya Kongo nk'uko bisanzwe. Ibyo benshi bakomeje kugenda bavuga neza ko ari nabyo biri gutuma igisirikare cya leta ya Kongo gikomeza kugenda gitsindwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Aya makuru ntabwo arakomfurimwa kuko ntabwo biragaragara. 23 yo ntiyabivuga ibi ngibi nibigenda bihihwiswa, ariko mu gisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abahafi bamwe bakurikiranaga muvomazi y'umugabo bavuga neza ko uko byagenda kose ashobora kuba yaragambaniwe n'incorekeye, ndetse bivugwa neza ko ashobora kuba ari umwe mu bakoranaga na 23. Nibivugwa nanone ntabwo byigeze byemezwa n'uwo ari we wese. Ibi rero turakomeza kubikurikirana tukubwire ese General Masunzu Pacifique wigize ikinani muri ibi bice ukomeje kurimbura ubwoko bw'abanyamurenge aherereye he muri rusange? Ese ariho cyangwa ntabwo ariho? Ni inkuru zikomeje kugenda zisobanura byinshi cyane kuri uyu mugabo benshi bafata nkaho ari umwe mu bagiye bakora ibikorwa biteye ubwoba n'isoni n'agahinda, ndetse byagiye bigaragara aho abanyamurenge bagiye baribwa bakagaragara bari gutwikwa mu muhanda, ingabo za leta ya Kongo zibazengurutse. Muri make uyu mugabo abenshi bakomeje kwibaza urupfu rwe, dore ko ubwo tugenda dukora inkuru zitandukanye kuri uyu mugabo bigenda bigaragara neza ko abenshi mu by'ukuri batifuza gukomeza kumva ko agihumeka. Ni ibintu rero bikomeje kugenda abivugwa ndetse binagarukaho kuri ubutaka bwa Kongo muri rusange, mu mirwano ikomeye cyane iri igisirikare cya 23 cyamaze kwimura ibirindiro, ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo muri rusange kiri gufatikanya n'abarundi n'abazarendo ndetse n'abandi baturutse imihanda. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo bongeye kwifata amapfubyi ku yindi nshuro. AFC 23 ndetse ifatikanyije na Twirwanaho bakoze igitendo gikomeye cyane, igihombo gikomeye cyane kuri Tshisekedi n'ingabo ze. Agahinda kamaze kugaragara mu maso y'aba bakuru b'ibihugu, y'aba perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse na perezida w'igihugu cya Kongo bari bafatikanyije mu mugambi mubisha wo kurimbura Iminembwe. Ni mu gihe ku munsi w'ejo hakomeje kumvikana ibitero bikomeye cyane ndetse byagaragaraga byagabwaga Iminembwe ndetse bigakorwa n'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse bafatikanyije n'igisirikare cy'abarundi. Abanyamurenge aho baherereye ku isi hose bakomeje kugenda batabaza banyujije ku mbuga nkoranyambaga berekana neza ko bari kuraswaho urufaya, nyamara nta kigeze gikorwa. Kuri ubu ngubu igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye kuzindukiriza ibitero bikomeye cyane muri ibice bya Minembwe, ariko bisa naho Imana ya Minembwe yongeye gutabara. Bivugwa neza ko ari Skoi 25 niyo yonyine yari isigaye mu bubiko nyuma y'uko izindi zagiye zihanurwa mu minsi igiye itandukanye. Iyi yarije kwibasira Iminembwe. Bivugwa neza ko iyi yari ifite umugambi wo kurimbura bitewe n'uburemere bw'ibiroketi rekura, ariko birangiye ihanuriwe neza Puezero. Abasirikare b'igisirikare cya 23 batanze umusada ukomeye cyane nk'uko bigenda bitangazwa, aho benshi cyane babashije kurokoka iki gitero nyuma y'uko cyari kizanye ubukana buremereye cyane nk'uko byari byamaze kugaragazwa. Kuri ubu ngubu indege yo mu bwoko bwa Skoi 25 imwe gusa yari isigaye irahanuwe, ndetse 23 yongeye gukomerwa amashyi n'abatuye Minembwe ndetse n'abandi bakurikiranira hafi by'imirwano. Bemeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo kuva ku munsi w'ejo uyu munsi wari rurangiza aho bagombaga kuzana iyi ndege y'intambara ikomeye cyane, ndetse babikoze banabigeraho, ariko ntabwo byageze ku ntego kuko 23 yaje kwihanuza roketi ikomeye cyane yarashwe ari imwe gusa yabashije guhita ikubita hafi na moteri y'indege. Bivugwa neza ko yahise hanuka yikubita neza Puezero, aho bose baba bireba. Ibintu rero bihita bitangira kudogera ubwo ngubwo. Biravugwa neza ko amatelefone n'ibyombo byese bitangira gucicikana, igisirikare cya leta ya Kongo kimera nk'igicitse umugongo nyuma y'ibitero bya drone. Twirwanaho hejuru yageragezaga kwirirwa ihangana nabyo, ariko ikagerageza gukora iyo bwabaga, ariko ntibikunde. 23 mu gutanga umusada iwutanze aho rukomeye ndetse aho yari ikenewe cyane. Kugeza kuri ubu abasirikare b'igisirikare cya Twirwanaho bakomeje kugerageza guhagarika ibitero, ariko 23 nayo ikabibafashamo, kuko kugeza kuri ubu ngubu iki gisirikare cya 23
kibashije kongera gukora igitendo karabutaka aho benshi bongeye kugikomera amashyi nk'uko biri kugenda bigaragara. Benshi mu barwanyi b'igisirikare cya M23 kandi bongeye kugaragaza urwego rudasanzwe, dore ko bakomeje kugenda basobanura neza ko uko ibitero biri kugenda kugeza ubu ari ibintu byapanzwe kurimbura Minembwe, ko igisirikare cya leta ya Kongo cyabiteguye ndetse kikabinoza n'igisirikare cy'u Burundi, ariko bakomeje kugenda bitambikwa na M23. Skoi 25 bivugwa neza ko ari imwe mu zari zisigaye, ndetse bivugwa neza ko izindi zagiye zangirika, izagiye zihanuka. Twagiye tubabwira izo nkuru. Kuri ubu haravugwa ko igisirikare cya leta ya Kongo gishobora gutangira kwifashisha amadrone nk'uko cyabikoraga, ariko bitewe n'uko hari akazi amadrone adakora bagatangira kwifashisha Apache helikoptazi. Izi ni kajugujugu z'intambara zisanzwe, zo kuzihanura ni ibintu bisanzwe, ndetse zisa nkaho zitazengereza iki gisirikare cya twirwanaho na M23 nk'uko izi Skoi zabikoraga, kuko izi Apache helikoptazi zo ziba zirimo abasirikare bagenda barasa bareba, ndetse basa naho bari kureba ibiri hasi, ndetse ni zimwe ziba zifite imyanya igera kuri naho abasirikare babiri baba bari ku ruhande rumwe bagenda bareba ibice bari kurasamo. Izi rero ziratinyishwa cyane bitewe n'uko ziba zirimo abantu bafite ubuzima bitandukanye n'iki giswahili 25 kiba kiza kirimbura no kukirasa bigoye. Ibi rero ntabwo bizaba bigoye ku buryo M23 itahangana nabyo, nyuma yuko ibashije gukura iyi shitani mu nzira neza ibintu bibashije kugenda biba bibi cyane. Abasirikare b'igisirikare cya twirwanaho barimo barasirimba barabyina intsinzi yari za Minembwe na Mikenke. Ibintu birakomeye cyane mu gihe ab'igisirikare cya leta ya Kongo batekereza neza ko iyi yari backup imwe basigaranye nayo ibashije kuba yakubitirwa mu cyico. Abasirikare rero b'igisirikare cya leta ya Kongo biravugwa neza ko batangije propaganda ikomeye cyane yo gushyira Tshisekedi ku gitutu ngo asubire ku isoko gushaka izindi ndege nibura enye za Skoi. Ibi ni ibintu bihenze cyane ndetse bitwara igihe kinini cyane, ariko kandi bikaza kugaragara neza ko izi ngabo za leta ya Kongo mu gihe zidafite izi ndege zo mu bwoko bwa Skoi guhangana ku rugamba bigoye kurusha igihe icyo ari cyo cyose. Ubu tuvugana byamaze kugaragara neza ko twirwaneho ikomeje kugenda ifatikanyije na M23 bakabasha guhangana, ndetse mu buryo busa naho butabagoye n'ubw'indege yo mu bwoko bwa Skoi 25 ari mbi cyane yakomeje kugenda izengereza iki gisirikare, ariko M23 yagiye yerekana neza ko ishobora gutanga umusada kandi bikagenda neza. Kuri ubu ngubu biravugwa neza ko abadede baturutse hakurya ku butaka bw'u Burundi bakomeje nabo kurira mu myotsi, kuko basaga naho aribo bari kwifashishwa cyane mu bitero binyuze ku butaka, ariko bikaza kuborohera nyuma y'uko yiswe 25 iba yamaze kugenda ikubura ndetse ikura mu nzira. Ibi rero biragaragaza neza ko basa naho bamaze kwifata amapfubyi nyuma y'uko babonye neza ko imipangu yabo yose bapangaga imyinshi itagishobotse. M23 n'amadubu barabyina mu gihe abandi hakurya Bujumbura na Kinshasa mo bararira mu myotsi ku buryo bukomeye cyane. Turategereza ibiza kongera kuvugwa nyuma y'uko bivugwa neza ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo batangiye no gusubira inyuma, nyamara M23 n'ubwo yavuye muri ibi bice benshi bemeza neza ko yari ikwiye kubigarukamo, kuko bisa nkaho iki gisirikare cya leta ya Kongo cyagize ubwoba cyo kuhashinga ibirindiro bikomeye cyane nk'uko bigenda bigaragazwa. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo ni bake cyane mu bice bya Sange, Kabunambo, Ruvunge ndetse na Plaine de Ruzizi. Basa naho bafite ubwoba ko M23 ishobora kuzikaho abacucumira ndetse hategeye imitego, aho guhagaragara abawazarendo nibo bagerageza kwirirwa birukanka nk'uko bigenda bigaragara. M23 kandi mu bice yamaze gushingamo ibirindiro ntibibuza gutanga umusada kuri kwirwanaho, kuko baba bagerageza kurinda umutekano ubuzima bw'aba banyamurenge bakomeje kuraswaho amakompura mu buryo buteye isoni n'agahinda. Ibintu ntabwo byoroshye cyane ku rugamba ku butaka bwa Kongo kugeza kuri ubu ngubu. Nambushi ikomeye cyane yongeye kuba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni imiborogo, ni amarira, ni agahinda, ni imirambo y'abasoda n'abasirikare ba leta ya Kongo. Ni iki mu by'ukuri kihishe inyuma y'ibi bitero bikomeye cyane bikomeje kuba twakita ko ari nkambushi cyangwa se bari kugwa mu mitego ikomeye cyane ya M23? Reka mbanze nkubwire uko bigenze naho bibereye. Mu by'ukuri ahise M23 iteza ambushi ikomeye cyane imodoka 6 z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni wumva gutyo wumve nyine ko harimo n'abarundi kubatandukanya kuri ubu bisa naho bigoye. Ni 50-50, abarundi niba ari 200 n'abasirikare ba leta ya Kongo bari kugaragara ari 200, maze wazana indozi kiyongeraho mu bitero nuko bari
kubipanga kuko bamaze gusa naho bumva ko akazi kaboroheye. Aha rero hari umuhanda mugari uturuka mu bice bya Uvira, no kuvuga ibice 23 yarekuye byose. Uyu muhanda ukaza za Sange, umuhanda ugakomeza ukerekeza mu bice bitandukanye ugera za Kamanyura werekeza za Bukavu. Aha rero niho habereye ibi bitendo. 23 yavuye mu bice iragenda yigira inyuma, ariko nyuma y'uko igisirikare cya leta ya Kongo kiri kugenda kigerageza kuba cyakontorora ibice 23 yavuyemo ngo bamenye aho bashyira ibirindiro, bamenye naho umwanzi ari mu birometero runaka. Ibi rero nibyo bitabagendekeye neza. 23 yabakubise hadi tanka nta mikino. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo, abarundi, bisa nkaho bagowe ku buryo bukomeye cyane. Ubundi busanzwe iyo abasirikare bari kwa advancinga bagura ibikorwa, baba bafite itsinda rikomeye cyane riba ryagiye imbere ry'abakomando kugira ngo baze kugenda batanga sinyare ku bari inyuma niba hari icyago cyangwa niba ibintu ari amahoro. Ibi rero ku basirikare ba leta ya Kongo bisa naho bitabakundiye kuko bumvaga neza ko inzira ari nyabagendwa, ntabwo bigeze bashyiraho ingenza imbere. Baje kwisanga batunguwe bagikata ikorosi bagwa muri 23 yasaga naho yabiteguye. Suko barekuraho amakompura, ibimodoka bimwe birenga umuhanda, abasirikare barapfa cyane, abandi bararaswa, ibikoresho byinshi cyane byahafatiwe. Abasirikare b'abarundi bivugwa neza ko bamwe bamanitse amaboko bahita bemera kwihama 23 mu buryo butunguranye. Nuko ibimodoka by'intambara bimwe birashya, umuhanda wahisushyirwamo akabariyeri kugira ngo iyi mirambi banze kurwe mu muhanda kuko hagaragara abasirikare benshi cyane bacitse imitwe. Nagenda gakomeye cyane kongera kwakira inkuru i Bujumbura ndetse n'i Kinshasa. Bari bazi ko ibintu byabaye amahoro nta mirwano, Amerika yabahesheje ikuzo maze baza kuba boroherezwa uru rugamba. Nyamara bisa nkaho uko babitekereza atari ko bimeze, kuko 23 yagiye inyuma y'ibice yahozemo, ariko ingamba zayo ntizahagaze. Yirinze kwinjirirwa n'izi ngabo ndetse zihana yihanukiriye, ku buryo benshi bavuga neza ko kongera gufata abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo ukababwira kugaruka muri ibi bice bisa naho ari ukubagora no kubagerageza, kuko inshuro ya kabiri birongeye birabaye, ndetse n'agahinda gakomeye cyane kuri iki gisirikare cya leta ya Kongo. Abasirikare benshi cyane rero baba 23 bahise bagera kuri ibi birindiro bishya bashyize hano baza kureba n'iki gitendo kimaze gukorwa. Hafashwe amafoto n'amashusho bigaragaza ibyabaye, gusa abaturage ntabwo bari bemerewe kuhagera bitewe nuko hasaga n'ahari ibitewe ubwoba, ndetse no muri izi modoka zabo batekerezaga neza ko hashobora kuba harimo ibiturika byaza guturikana abaturage. Nyamara hagaragayemo ibikoresho bimwe na bimwe byifashishwa n'abasirikare ku modoka zitahiye, bisa nko mu 23 yahise ibyigarurira, ndetse hafashwe n'imodoka ebyiri. Ibintu ubundi bidasanzwe ko abasirikare bamburwa ibikoresho kugeza no ku modoka, ibintu bigaragaza igisirikare cya leta ya Kongo mu bijyanye no kuba cyari cyakoze koruteje nabi ku buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana rero biravugwa neza ko igisirikare cya twirwanaho nacyo gikomeje kwa advancinga gikubita, bisa nkaho ahubwo bamaze gushyira izi ngabo za leta ya Kongo hagati, ndetse bamaze kugenda bazikaba, ndetse aho benshi bavuga neza ko ibice bitandukanye igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kwinjiramo cyatangiye guhuriramo n'ibibazo bikomeye cyane n'ibitero bya twirwaneho. Benshi baremeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo no kuba cyafata ibice 23 yavuyemo ngo kibikontorore biri kubagora ku buryo bukomeye cyane, ndetse benshi bakagaragaza neza ko izi ngabo zitari butsinde urugamba niba no gufata aho ingabo zavuye bari kuhategerwa ndetse bakahagwa. Ndetse bigaragara neza ko abaturage nabo basa naho batishimiye iki gisirikare, bakomeje kugenda bagitega imitego. Ninde wahaye abaturage imbunda mu by'ukuri? Aho benshi bemeza neza ko iki gice 23 yavuyemo hagaragara abaturage bafite imbunda, benshi bakemeza neza ko ari zagiye zamburwa Wazalendo nyuma y'imirwano ikomeye cyane yahuje abaturage na Wazalendo. Abaturage banakoreshaga zimwe mu ntwaro gakondo, ngira ngo iyi nkuru twayibagejejeho. Ibintu rero bikomeje kugenda bituma igisirikare cya leta ya Kongo kitisanzura ngo gikabe gifata ibi bice nyine cyamaze kuba nk'ikigabiwe, kuko 23 yamaze kugenda ibivamo. Rero ndakubwira inkuru ikomeye cyane ko Kinshasa n'i Bujumbura telefone ziracicikana ibyombo. Reka sinakubwira iyi
igikuba gisa naho cyacitse bitewe nuko abasirikare ba leta ya Kongo bamaze kuvuga neza ko uru rugamba uko rwatekerezwaga atari ko ruri kugenda, ndetse ibi bisa nkaho ababahaye itegeko ryo kubohereza kujya guhangana muri ibi bice aribo batangiye gushyirwaho ibyaha rikomeye cyane. Ntibapanze uko biza kugenda kuko bumvaga neza ko ibintu ari amahoro, nyamara baza gutungurwa bisanze barenze umurongo ntarengwa. 23 rero si ukubacucuma, ubu biravugwa neza ko imirambo yabo ikiri muri ibi bice kuko abarokotse ntabwo bari gushobora gukura izi mayiti muri iyi mihanda bitewe nuko ni ibirometero binini cyane, ndetse benshi bemeza neza ko abarokotse muri iki gice kongera kugera hari ingabo zabo bigoye cyane ku buryo nabo bashobora kutagerayo bitewe na 23 iri muri ibi bice, uretse kuza gukuramo imyenda ya gisirikare, dore ko imbunda zo batashoboraga kuzicikana maze bakaza kwigira abaturage nicyo gishoboka mu gihe abaturage bataza kubavumbura. Nubwo bigoye kuko abaturage baba bamaze kubabona kare ndetse bagenda babahinduru imihanda yose. Nagahinda gakomeye cyane mu gisirikare cya FDLR, naho bongeye kuba bakubitwa inshuro, ndetse bivugwa neza ko ibyabaye hano muri bice 23 yatangiye mu isomo nabo byabagezeho. Ubu tuvugana rero na marira n'agahinda, ni ibiriyo, ni mayiti zandagaye n'abafashwe ari bazima mu bice 23 kontura, naho hatangiye kubera ibitendo karahabutaka. Inkuru zigezweho zemeza neza ko umutwe wa FC 23 ushobora kuba wakinnye amayira akomeye cyane gisirikare cya leta ya Kongo, ndetse n'abakomezaga kuwubwira ngo uve muri ibi bice. Inkuru zigaragaza neza ko iki gisirikare cya FC 23 nyuma yo kuva mu bice bitandukanye cyamaze gukora tombe mu bindi bice muri teritwari ya Karehe. Neza ibintu byakomeye, abasirikare b'igisirikare cya 23 bagaragaye barwana urugamba rukomeye cyane, dore ko bamaze kwigarurira imijyi ibiri yo muri teritwari ya Karehe. Neza byagaragaye. Amakuru akavuga neza ko ibice bitandukanye bya Warikare ndetse na Kisangani, ibice byose 23 isa naho yamaze kubyataga ku buryo bukomeye cyane, rimwe rasekurana na FDLR ibazwa muri ibi bice. Aho benshi cyane bavuga neza ko 23 agakino gakomeye cyane yakinnye ingabo za leta ya Kongo, bisa naho yazohereje muri iki kibaya zibwira ko zatsinze urugamba maze razizenguruka yita yataka ibindi bice. Tombe zamaze kuba zigira kuri ebyiri, abasirikare b'intare za Sarambwe mo barabyinira mu kirere, ndetse bisa nkaho ari umugambi bari bateguye. Benshi baribaza uko 23 iri kubigenza ndetse n'ikigamije, ariko benshi bamaze kumenya umuvuno w'izi ntare za Sarambwe inyuma y'uko igisirikare cya leta ya Kongo, abarundi ndetse n'abandi bari baraje gutanga umusada barunze imbaraga zikomeye cyane mu mujyi wa Uvira ndetse n'inkengero zawo. Ibi bikaza kuba bigaragara nkaho bafashe ko 23 uyu mujyi ari wo iri gutagetinga ndetse ko ari wo irambirijeho, nyamara 23 kuva muri ibice bisa nkaho ari agakino gakomeye cyane. Benshi mu basesenguzi ba politiki nyafurika by'umwihariko muri ubu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kuvuga neza ko igisirikare cya AFC 23 ibi gishobora kuba cyabikoze atari uko ari igitutu gikomeye cyane, ahubwo biba bikoze kugira ngo baze kushuka boshyize ingabo za leta ya Kongo zari zaramaze kuzuza imbaraga muri ibi bice, maze zihite zijya muri ibice 23 yarekuye, dore ko ari ibice binini cyane, maze nizimara kubikwiragiramo na 23 nayo ihite yadivansinga mu bindi bice aho imbaraga ari nkeya, ndetse n'ibice byerekeza mu zindi ntara. Ibi rero byamaze kugaragara neza ko 23 yabaye nk'ibakinnye umutwe ukomeye cyane. Ubu tuvugane yamaze gukora za tombe hariya za Karehe. Neza ibintu birakomeye, za Warikare na Kisangani amasasa aravuza ubuhuha, FDLR irakubitwa nk'utwana. Ibisa nkaho imbaraga z'abasirikare ba leta ya Kongo zatatanye nyuma y'uko 23 itangiye kwatakira ibice bitandukanye. Ingabo za leta ya Kongo zaryohewe no kubyina igiswa n'insinzi, ariko mu by'ukuri atari yo, kuko ubu tuvugana abawazarendo FARDC n'abarundi baragaragara mu bice 23 yavuyemo ari benshi cyane, bagaragaza ko babyishimiye
babyishimiye kandi bavuga neza ko ngo ari bo barashema 23 nk'uko bakomeza kugenda babivuga. Ibi kandi byabaye ku manywa y'ihangu 23 iva muri ibi bice ikabikora mu bice bigiye bitandukanye, ariko benshi barishimira ngo ko kuba bamaze kuba bigarurira ibi bice kandi bigaragara neza ko ari ibice 23 yabateze, kuko hakomeje kugenda hagwa bamwe mu basirikare b'iki gisirikare cya leta ya Kongo nk'uko amakuru abitangaza. Umurongo wa telefone n'abaturage baherereye mu biriya bice 23 yarekuye baremeza neza ko 23 nubwo yahavuye izi ngabo zihari zifite akavuyo kenshi cyane. Ibyo abaturage bavuga neza ko ari ukubateza umutekano muke, babajijwe ku bijyanye n'abaturage bafite intwaro ndetse bagaragaye bafite imbunda, dore ko ari benshi cyane, hafi buri rugo rufite intwaro. Ibi rero byateje ikibazo gikomeye cyane ku basirikare bigaruriye umujyi. Kuba wacunga abaturage batakwishimiye bafite intwaro, niho hari kumvikana amasasu menshi cyane, abaturage barasana n'izi ngabo. Ibyo benshi bavuga neza ko harimo 23 nawe yabishyizemo uruhare rukomeye cyane kugira ngo izi ngabo nazo zize kugorwa muri ibice zitaza kwinjira nk'izinjira muri salo. Kandi 23 benshi bemeza neza ko ibice bitandukanye kinabarizwamo, nubwo hakomeje kugenda hagaragara inkuru zivuga neza ko 23 yamaze kwishingira ibindi birindira ahandi, ariko bemeza neza ko itigeze ishira muri plene ndetse n'inkengero zaho. Hakomeje gukorwa inkuru zemeza neza ko 23 ibice bitandukanye yasohotsemo rero hakirimo abo twakita nko ari nk'abatasi bayo ndetse n'abagiye basigara bareba uko ibintu biri kugenda, nubwo benshi cyane bari kubuhuza n'abaturage bahawe intwaro, ariko 23 benshi bemeza neza ko itagiva mu bice ngo ishireyo, dore ko ari n'abavuga neza ko no mu mujyi wa Uvira gifitemo abasirikare babiyambariye civile basa n'abaturage, dore ko utanabitandukanya, ariko bagatanga ikuru kurindi muvomi yari yose y'ingabo ndetse n'ibikoresho bari kuzana. Ibi byose 23 ibi bikontorora ndetse ibishyira muri raporo, icyatumye ireka uyu mujyi ndetse n'ahandi ikaza gufata umwanzuro wo kwigira za Karehe, ndetse aho yatangiye gukora tombitsi kamiyi babaje ku buryo bukomeye cyane. FDLR imwe mu mitwe ikomeye cyane ifatikanya n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza kuri ubu ngubu harumvikana induru nyinshi mu bice bitandukanye, amasasu ni menshi, byo ni ibisanzwe nyuma yuko 23 ifashe uno mwanzuro. Bisa nkaho hari ibice bishya byari bisanzwemo umutuzo uretse ubusahuzi n'ibindi. 23 rero iri gukora tombe kugira ngo yongere kuhigarurira. Ibi rero nibyo biri kugora izi ngabo za leta ya Kongo gutatanya imbaraga. 23 yo yabikoze yabipanze, bisa nkaho biri kubagora maze bagafata ibice bagatakaza ibindi, ibisa nkaho ari zero wake cyangwa se kuruhira ubusa, kuko 23 yo ntigeze ihagarika urugamba n'ibitero ku ngabo za FDLR ndetse n'ingabo za leta ya Kongo. Amakuru agezweho none yemeza neza ko igisirikare cy'u Burundi cyongeye kuri iyi nshuro gutungurwa ku buryo bukomeye cyane n'igisirikare cya AFC 23 gifatikanyije na Twirwaneho. Hagaragaye abasirikare b'abarundi birukanka amasigamana, dore ko benshi bamaze no kugaragaza neza ko nta gahunda yo kongera gusubira kuri front line bafite, nyuma yo kwamenyekanya amakuru ko aba basirikare b'abarundi bari kwitegura ikimeze nk'ari igitero gikomeye cyane, ariko bari kujyamo batabishaka. Ni ibitero byari byateguwe byo kugaba ibitero bikomeye cyane hano mu birindiro bya Twirwaneho, hariya neza mu birometero hafi 2 uturutse Puezero. Amakuru akavuga neza ko benshi mu basirikare b'igisirikare cy'abarundi bari bafosinzwe cyangwa se bahatirijwe kujya muri uru rugamba. Abarundi bavugaga neza ko batari tayari bitewe n'ibyamaze ko babaho ku munsi w'ejo, ndetse basabaga akanya ko kwisuganya ndetse no kwitegura urugamba. Ibi ntibyakunzwe. Ibi rero bitumye abarundi bahita bahambira utwabo bagaragaye bava mu makampu abiri agiye atandukanye, ntibiramenyekana aho berekeje, ariko bisa nk'aho abarundi bamaze kwivumbura ndetse bava ku mirongo y'imbere ku rugamba bitewe nuko bavuga neza ko bari gukoreshwa nk'imashini cyangwa se nk'ibimasa. Ibyo bo bavuga neza ko bikururira kutagira umusaruro. Abasirikare b'u Burundi batunguwe ku buryo bukomeye cyane nyuma yuko bahatirijwe kongera kugaba ibitero bitandukanye mu bice bya Minembwe, nyamara ku munsi w'ejo baratewe n'igisirikare cya Twirwaneho ndetse na 23 bakabica ndetse bakaza kugaragaza n'abafatiwe ku rugamba. Ibi rero byatumye abarundi bagaragaza neza ko bakeneye akanya ko kwisuganya no kwitegura, ndetse ko no mu mutwe batameze neza bitewe na bagenzi babo bongeye kwicwa ku munsi w'ejo nyuma yuko bari mu mirwano ikomeye cyane. Nanone igitero bari boherejwemo n'ingabo zibategeka ndetse aho baba bafatanya
kwifatanya n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Kuri ubu rero aba barundi ntabwo bemeye gusubira kuri front line ndetse bagaragaye bafata bimwe mu bikapu byabo bava mu birindiro bimwe na bimwe. Abasirikare biganjemo abasirikare b'amapeti mato y'abasa naho bamaze kwigumura ku buryo bukomeye cyane, ibishobora kuza kugira ingaruka ku gisoda cy'u Burundi ndetse ibishobora kuza gutuma abasirikare batwirwanaho ndetse na M23 bakomeza kuba bashyiraho defense zikomeye cyane nk'uko bigenda bigaragara. Abasirikare b'igisirikare cya M23 ntabwo bakigaruka mu bice barekuye cyane, uretse kugerageza kuburizamwe ibitero bigerageza kubarasaho ndetse no kubagabaho ibitero nk'uko n'ubu bigenze. Abarundi bagaragaye birukanka ndetse nyuma y'uko bari bapanze kwimuka ndetse bakava muri ibi bice, ibirindiro byabo kampu zigera kuri 2 zose abarundi bagaragaye batonze umurongo muremure cyane, abivugwa neza ko ari mu buryo bwo kwigumura ndetse barekuye uduce bari bafite twirwaneho igahita twataka ndetse igahita ihakaba. Abarundi baragaragaza neza ko bari gukoreshwa nk'ibimasa cyangwa se nk'amapunda, ibi rero bikaza gutuma aho gukoreshwa nk'imashini ngo bagenzi babo bari gupfa umunsi ku munsi, umunaniro ni mwinshi cyane, ntibaherutse gukora remplacement ngo baze gusimbuza bamwe baze ndetse nk'uko bigenda bikorwa. Ibi rero byatumye abarundi baza kurakara cyane nyuma yo kutaza gukorerwa mu ngata na bagenzi babo, bavuga ko barwanya urugamba igihe kinini cyane ndetse ibyo benshi cyane bagaragaza neza ko abarundi basa n'abagurishijwe. Igituma abasirikare b'u Burundi batongera koherezwa abashya baza gusimbura abasanzwe ndetse ngo bajye bakora bamwe baruhuke. Ibi rero nibyo bigaragaza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ashobora kuba igitutu cyagiye kivugwa yashyizweho n'abakuru b'ingabo byo gukomeza kohera abasirikare muri uru rugamba bakomeza kugenda bahatikirira yabigabanya, ndetse ibi kandi ntabwo yigeze abyumva. Hakomeje kumushyirwaho igitutu na Etat Major biza kurangira afashe uyu mwanzuro wo kugabanya abasirikare. Rero abarundi bari kuri ubutaka bisa nkaho bo bari kunanizwa ku mugani ndetse bisa nkaho bari kugorwa n'uru rugamba, aho bari guhangana na M23 ndetse n'amadubu mu gihe bavuga ko batabaruhutse. Bagaragaza neza ko gutakaza abasirikare bya hato na hato byose bituruka ku munaniro ndetse n'ibibazo bakomeje kugenda bahuriramo nabyo kuri uru rugamba, aho ntabo kubaha ubufasha butandukanye. Kandi mu by'ukuri baba bari kumwe n'ingabo za leta ya Kongo, ariko bitewe n'imibare bavuganye na Tshisekedi, hari imibare y'abarundi igomba kuboneka ku mirongo y'imbere uko byagenda kose. Nyamara abasirikare b'igisirikare cya Kongo nabo bakomeje kugenda bagaragaza intege nkeya, icyatumye abarundi baza no gucika intege. Benshi bashingira kuri iki ngiki ari ukwemeza neza ko igisirikare cya Kongo nacyo kitababanira ndetse kikomeza kugenda kibatenguha mu byo baba bapanze. Wazarendo kuziringira zo bisa naho atari ibintu byiza, kuko nubwo ngubwo zo ziba zirukanse mbere nyuma y'uko amasasu menshi cyane abatangiye kuvuga. Abawazarendo akenshi bagaragara bakizwa n'amaguru birukanka amasigamana. Ni igisirikare rero cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kugenda gitakaza imbaraga, by'umwihariko n'abaje kugifasha bisa nkaho bari kugaragaza intege nkeya mu bice bigiye bitandukanye. Kugeza kuri ubu rero ibiturika biracyumvikana, ariko abarundi bo basa n'abamaze kubangira amaguru ingata ndetse bigendeye kare cyane. Ibyo benshi bagaragaza neza ko aba barundi ibyo bari kuvuga bari mu kuri, kuko leta yabisa niyamaze kubagurisha ndetse yabatanze ku kiranguzo nk'uko benshi bakomeje kugenda bakoresha iyi mvugo. Perezida w'u Burundi rero yarakaniwe ndetse kohereza abandi basirikare ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Kongo asa naho yabibujijwe, ndetse nabo bayoborana iki gihugu by'umwihariko bo mu nzego za gisirikare. Ibiri gutuma abari ku butaka bw'u Burundi batongera kwambuka, maze abari ku butaka bwa Kongo bagakoreshwa nk'ibifaru. Ingabo za leta ya Kongo nazo zirahari ni nyinshi, ariko bitewe n'amasezerano Tshisekedi yagiranye na perezida w'u Burundi, bisa nkaho hari abasirikare b'abarundi baba bagomba kugaragara muri buri gitero ndetse na buri gikorwa cyose gikozwe bitewe n'ibyapanzwe. Abarundi aha niho bahera bavuga neza ko rero bo bamaze gusa n'abagurishwa. Bagaragaye rero bagenda basa n'abavuye mu rugamba burundu, bivumbura cyane ndetse ibikapu ndetse n'intwaro zabo, uretse bimwe mu bikoresho bagiye basiga batashoboraga kwimukana nyuma y'uko bari basabwe kongera kugaba igitero mu Mikenke ndetse n'ahandi na Minembwe. Biza kurangira bavuze neza ko bakeneye akanya gatoya ko kwisuganya no kuruhuka bitewe n'ibyababayeho ku munsi w'ejo. Inkuru ziragaragaza neza ko kugeza kuri ubu rero abarundi bamaze gusa naho batakigaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba, ibyatumye rero na wazarendo zisubirira inyuma maze twirwaneho amadubu ndetse na M23 bagahita bakaba badivansinga ibice. Rero M23 byavuyemo mu by'ukuri wavuga neza ko nta gisirikare gikomeye kirashyirwa
bidashyikirwa kuko bisa naho uko bigaragara abasoda b'u Burundi bagombaga kuzajya muri ibi bice nabo bataraza. Ibigaragara haragaragara wazayino ndetse n'abasirikare bake b'igisirikare cya leta ya Kongo, ariko mu gihe haba hagize uhagaba igitero rwose bigaragara neza ko nta byamutangira bitewe n'uko nta defense zikomeye z'abasirikare ba leta ya Kongo bahari. N'amakuru agezweho none akomeje kugenda acicikana mu binyamakuru rutura ndetse akomeje kugenda avugwa agaragaza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyongeye guhomba intwaro nini z'intambara nk'uko amakuru abigaragaza. Ni ibifaru bigera kuri 3 bivugwa neza ko byigaruriwe na M23. Izi tanka kandi z'intambara zafashwe mu buryo benshi cyane bakomeje kwibazaho nyuma y'imirwano ikomeye cyane abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo nyuma yo kongera gusatura bakindirira mikenke, ndetse bivugwa neza ko bari bagiye guhagarara hafi na Poezero bagatangira gusheringa ibibombe. Noneho birasuye ku butaka bari kurasa ku buryo bukomeye cyane imihana itandukanye irinzwe n'abanyamurenge izi ngabo za twirwaneho, ariko ntabwo byabagendekeye neza kuko babashije kwitambikwa. M23 na twirwaneho bakoze akazi gakomeye cyane ko kongera kurokora ubuzima bw'abanyamurenge. Uribaza ngo byagenze bite kugeza ubwo M23 na twirwaneho aba basirikare b'abanyamurenge babashije gusubiza inyuma ibi bitero byaje gutuma benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo birukanka amasigamana bagasiga bimwe mu bikoresho byabo, ibyo benshi bafashe nkaho ari ubugwari. Ibi ndabikubwira kandi ndakubwira ibindi bikoresho bitari zitanka byabashije gufatirwa muri ibice n'abasirikare bahaguye, kuko hagaragaye impfu z'abasirikare ku ruhande rw'ingabo za Kongo benshi cyane. Ariko kandi ndanakubwira neza ko General Sultan Makenga, umugaba mukuru w'ingabo za AFC M23, yongeye kugaragaza ko ingamba ndetse n'intego zabo zitigeze zihindukana gatoya, kuko uduce barekuye ni duto cyane ugereranyije n'ibice bafite, ndetse yerekana neza ko gahunda ari imwe ari Kinshasa gukuraho leta ya Wajinga nk'uko akomeje kugenda bivuga. Ibi nabyo ndabikubwira. M23 yongeye gusubira mu mujyo wayo mudu ni nziza, ndetse nyuma y'uko yavuye mu ibice bya Sange, Bijombo, Kabunambo n'ahandi na Plaine d'Ruzizi, nta kigeze kibuza izi ngabo gukomeza ibikorwa byazo. Ikaze rero nkubwire izi nkuru mpere kuri iyi nkuru ikomeye cyane y'ibifaru by'igisirikare cya leta ya Kongo byamaze kwibikwaho na M23 n'amaduhu nyuma y'uko bari bakomeje kugenda bagaba ibitero mu bice bya Minembwe. Ni inkuru ikomeye cyane, ikaba inkuru igezweho, ariko inkuru ikomeje kugenda itera benshi cyane